morning, ladies and gentlemen. Warm welcome to everyone on the opening ceremony of our new Cucina showroom in Mangalore. Special welcome Barnabas Moniz, OCD, Mr. Luis J. Pinto, well-wisher, entrepreneur and president of Mansoban, Mr. Luis Fernandez, owner of Felangani Builders, Mr. Prakash Shetty, corporator, Dinesh Jain, super distributor, Karnataka, Mr. Syed, Karnataka head of Cucina. Now I request Mrs. Gracie D'Souza and Mrs. Lucy D'Costa to cut the ribbons. सर्विस तुमची सवय असून मोगाच्या बाबा बहिणीनो आमच्या सोम्या जिजून कामाचे महत्व किती आपल्या संतोषजीद्वारे आमकां कळीत केला. आपल्या हातांनी हातारांक घेवन सुत्र्याचें काम संतोषान उदबेंटाने केला. आमी करचें काम आमकां आमचेरच विश्वास चडयता मात्र न्ही, देवातय आमचो बाबात सोडूंक सेट आदार दिता. आमचें काम आमकां हेरांतय आमचें उदार म्हूण दाखोवंक उमो करता आणि जेजून आमकां दिल्ल्या मोगाचे मिसा मुखार व्हरूंक प्रेरण जाता. तर जेजू सांगी आमी मोगान वाटच्याक ह्या दुकानाचेर हांगासर वावर करतल्यांचे सर्वांचेर देवाचो आशिर्वाद आतां आमी मागया. देवाचें उतर आमी आयकुया. भगन पावलून तेसलोनिकांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वसा. भावा मदल्या माया मोगा विशयांत हांवें तुमकां बरें जाय म्हूण गरज म्हाका दिसना. कित्याक माया मोगाचो आनी एकामेकाचो मोग करूंक तुमी जावन देवा लागचें शिकल्यात. त्या प्रमाणेच सगळ्या मेसाधोऱ्यांतल्या समेस्त भावांतय माये मोग तुमी दाखोवन आयल्यात. तर ह्या मोगांत आणखी चड अभिवृद्धी जाय म्हूण भावानो तुमी आमी तुमचे लागीं प्रार्थिता. हांवें तुमकां दोनूच सांगलेले बरें समाधानान जियोंक सदां आपआपलें काम करा, तुमचेच हात पाय जोडून वावुरा. अशें पवी सगळे भायर आसलेल्या लोकां मुखारय मर्यादेन सोड आनी कोणाच्या हंगरपणान जावन तुमकां साथ जातलें. देवाचें उतर मोगाच्या बाबा बहिणीनो देवाक आमी अर्घ्यान दिवया. तर उदारपणान आमच्या बाबा विन्सेंटाक आमचे फूट माग आज गोवा पुरबायाचे शॉप हांगासर फावो केला आनी ताच्या मुखांतर दिसपट्टो वावर करून ताका ताणें आदार दिला. तेतूंच वाचपान आमी आयकलें भगत पावलू आमकां जागोडी दिता. आमी मर्यादीन प्रामाणीकपणान मोगान काम करी जाय, दिसपट्टो वावर आमी जोडय जाय, देवाच्या कामान आमी वांटो घे जाय, अशें आमचें कुटुंब चलोवंक आमचो संवसार वाडोवंक आमी आदार दी जाय म्हणून खंडीत जावन आमच्या भावा विन्सेंटान कुटुंबान मस्तो प्रयत्न केला. आनी हांगासर तांच्या फुडल्या जिविताक फुडारा खातीर हे शॉप ताणें ओपन केला. खंडीत जावन ताणें सुरू केलो तो वावर देव आपल्या आशिर्वादान भरतलो म्हणून हर एकल्या पातयेनी आसा. आनी आमी हर एकल्यानी ताजे खातीर मागं जाय. देवान ताका दिलें तें देणें, देवान ताका दिलो तो वावर फळादी जावचे खातीर दिसा दिसपट्ट्या वावरान देवाचो उडास करून ताका ताणें अर्घां दिवचे खातीर आनी वावरा मार्फत ताचें कुटुंब मात न्ही हांगासर वावर करतल्यांक सांगतास ह्या वावरान तूं वांटो घेतल्यांक त्यो आदार दिवन म्हूण आमचें मागणी जावं दी. तर एक घडी भर आमची मागणी सर्गींच्या बापा मुखार आमी उबारया. दिसपट्टो ग्रास फावो करून दी, तशेंच दुबळ्या धाकट्यांक आदार दिवंक कुमक जावं दी म्हूण मागता. मोगाडा बापा हांगासर आज आशिर्वाद जावच्या ह्या दुकानाचेर तुजें बेसांव वोत अशें हे वो जागो सबाराम कुमकेचो आनी आदाराचो मात्र न्हय, सदां नितीचो संदेश पसरचें केंद्र जावन दी. बापा आयक आमचें प्रार्थन. मोगाडा बापा ह्या दुकान जे तुजो बेसांव घाल, ही सुवात ताच्या जैताची निशाणी जावं, तशेंच तुजेर ताणें दवरल्या पातयणेक साथ जावं म्हूण मागता. एक घडी भर आमची मागणी समेस्त मागणी देवा मुखार उबारया. हांगासर जैन बेसांवां गरजेची आज आमच्या भावा खातीर आमी मागता आसतना आमच्या वावऱ्या खातीर आमी मागया.
आमी हरी कडेन प्रामाणीकपणान देवाक बना गौरवान लेखून आमचो वावर फुडें व्हरूंक तो सामको आदार दिवन दी. ही सगळी आमची मागणी सांगाता घालून देव बापा उलो बऱ्याने म्हणया आमचे बाबा आमचो आणि आमी आमचे आमची पत्रा भोगोस आणि आमकां तारणे प्रार्थना दिलोय. या आज्ञापाळचे खातीर हांगासर उबारल्या ह्या दुकानाचे तुजो आशीर्वाद घाल आनी ते पवित्र कर. हांगासर वावर संतोष आनी समाधानाचो जावं दी. नीत आनी माया मोग सदां घाल वस्ती करूं दी. नष्ट अन्यायाक बली जायनासे वो संस्थो यशस्वी मुखासून अभिवृद्धी जोडचे खातीर मोगाळ बापा हाचे तुजी बेसावा वत म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. आशीर्वाद घालून आमेन. Thank you, Father Moniz, for leading us to the prayers. Now I would request the guest of honors to speak few words about the opening of this shop. So I would request Mr. Luis J. Pinto, Director of Mansoban, to speak a few words. ನಾನು ನೆರೆದವರ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ನೈನಾ ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಕುಚಿನಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಿಚನ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಅದನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವಲೆನ್ಸಿಯಾ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಅವರು ಈಗ ತಾನೇ ಈ ರೋಡ್ನ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ತರಹದ ಒಂದು ಗಿಲ್ಮಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಪಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಜನಮನ್ನಣೆ ಪಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥದ್ದೇ ಯಶಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಜನಮನ್ನಣೆ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೂ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ನೈನಾರವರು ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹಿ ಜನರು. ಊರು ಪರವೂರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಂಧೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದವರು. ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಇದರ ಮೊದಲಿನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಆಶಿಸ್ತೇನೆ. ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ರವರು ಭಯಭಕ್ತಿ, ದೇವರ ಭಯಭಕ್ತಿಯ ಜನ. ಆದುದರಿಂದ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಅವರೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸ್ತೇನೆ. ಆ ಗುಣದಿಂದಲೇ ದೇವರವರಿಗೆ ಈ ತನಕ ತುಂಬ ಅವರಾಗಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಈ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವರು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ನೆರೆದವರ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರು ಗೃಹಿಣಿಯರೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಖುಷಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಅಕ್ಕಿ ಸಿಗೋರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಹಾಗೂ ಫ್ರೀ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಗೃಹಿಣಿಯರು ಹೆಂಗಸರು ತುಂಬ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಕೊಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೃಹಿಣಿ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಸಮಾಜ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ನೀವೇ ರೂವಾರಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸು ಬೇಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇಂಥದ್ದೇ ಇನ್ನೂ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೋಭೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ಕಾರ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇವತ್ತು ಕುಚಿನಾ ಈ ಒಂದು ಕಿಚನ್ ಅಸೆಸರೀಸ್ ಶೋರೂಮಿನ ಇದರ ಒಂದು ಫ್ರಾಂಚೈಸ್ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮತ್ತು ನೈನಾ ದಂಪತಿಗಳು. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದರು. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪರಿಚಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಲಿ, ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅವರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತನೆ ಉಳ್ಳವರು, ಕೊಡುವ ಕೈ, ಕೊಡುವ ಮನಸ್ಸು, ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಹೊರೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುಣ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಅದರಿಂದ ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದರೆ, ಉತ್ತಮ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದರ ಒಂದು ಪಾಲು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕೆರೆಯ ನೀರು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲಿದ ಹಾಗೆ ಇವರಿಗೆ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಲಾಭದ ಒಂದು ಅಂಶ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಅವರ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅವರ ಮೂಲಕ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಲಿ, ಆ ಮೂಲಕ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕರೆದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ತಮಗೆ
ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶುಭವಾಗಲಿ, ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಅದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬೆಳಗಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ಹಿಂದ್. ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಲೂಯಿ ಪಿಂಟೋರವರಿಗೆ, ಪ್ರತೀಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರರಿಗೆ. ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಅವರು ಮೊದಲೇ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿ, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ, ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಅವರೊಂದು ಗ್ರಾಹಕನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 2 ಸ್ಟವನ್ನು ಅವರ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಥೆ ಕುಚಿನ ಅದನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತೀನಿ. पहले तो फादर को प्रणाम, आपको भी प्रणाम। विंसेंट भाई आपको बहुत बहुत बधाई, मम्मी जी को नमन। और कुचिना के बारे में ये है कि कुचिना वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड इन इंडिया. It started on 2003 and we have full range of kitchen, full range of. Once somebody will enter, everything you will get. Chimney, stoves, hob, built-in oven, built-in microwave oven, built-in dishwasher, water purifier, barbecue, fryer, everything we have. Upcoming we have 2-3 products also. Also we get this very shortly, like the sink and all this. And we have one unique feature in our chimney. अपने चिमनी में एक यूनिक फीचर है. ऑटो क्लीन चिमनी एवरीवेयर यू विल गेट, but intelligent auto clean chimney you nowhere will get. It's an artificial intelligent chimney. Inside the chimney, when we are doing auto clean function, we don't know what gullies there in that inside. We can't see that. We can't open the chimney. How can you clean that? How can you judge that that is all gullies are that accumulated after using some time? लेकिन इंटेलिजेंट ऑटो क्लीन चिमनी ऑटोमेटिक ही विल स्केल and he will start the clean. That unique function you will get only in the kitchen, and it is available to very big brand and one and only company is giving intelligent auto clean chimney. And we have full range of stoves, unique stoves, full burner, full brass burner, automatic, non-automatic, all the range we have. That's all. With all the best, Vincent bhai. Thank you. Thanks for joining us. Anyhow, we've seen Vincent bhai since 16-17 years. अभी भी ऐसे ही दिख रहा है, चेंजेस नहीं है. Thank you, Momo. Thank you, father. Thank you, Mr. Dinesh Jain, Thank you. super distributor. मैं कोई भूल गया हो तो आप मैं भी Paul, and firstly I'd like to thank Vincent ji having faith on God and definitely on Cucina and give us the opportunity to come to Mangalore and to serve the general public of Mangalore. And I also like to thank Father sir for all the best wishes we definitely need, and we'll do something good. And as Dinesh bhai told, it is the brand, Cucina is the only brand in India which provides every item related to kitchen, including kitchen. And we are the topmost brand if you count throughout India. And I would like to again thank you and request all your good wishes to make success Mr. Vincent and Cucina also. Thank you. We are really happy that we have one more showroom, that is in Pan India. We have got second number, I think, right? Yeah. Yes, this is the biggest brand we are having in Mangalore, and we have got, because since 15 years I did Gilma, so we are adding one more. In that we will get everything, and what is not there in Gilma, you'll get here also. So, and the chimneys and everything is unique, and all the products are good, and we have got 3 free services. That is no other company is giving. Once you buy the chimneys, they will give free 3 services like AC and all. So this is, I thank the company Cucina and had Mr. Sayyad and our distributor. Thank you very much, and our service team also has come, Mr. Anil
Thank you very much. And also I thank especially Reverend Father Barnabas Monis. He is my classmate and well-wisher. Father, thank you very much leading us prayer. And from whatever we do, any exhibitions, any events, my good friend Mr. Louis Pinto, on the whatever, if I say, sir, this is the thing, from the beginning he is there. So thank you, sir, for your good wishes. And our former corporator Vijay Prakash Salyan is my friend. So he has come and wished us well and given us motivation. Thank you, sir. And thanks each and everyone who has come here. And definitely the people of Mangalore will give us good support and will good service. Thank you one and all.